Amri samuk LP School along Karlitang Londok Ronghang lapen Kt.Hondarsing Phangcho men pen football tournament kachepate kibipon Amri havar kaparlu samuk LP School along Karlitang Londok Ronghang amen pen clear thang sport club pen patipe ponsi kedam tang chitini phai sirke bani ada por phai sirke bapor ben pangching si clear thang alama pangchar ponsi one day football penalty kick out pangchin polo bangso kapatu ponalong pinaan havar aratum chitodun rintilo Lapen bangso kapatu along kelangdung arat donta aliraron chipidon si aningarong chipidon rinti bangso football one day penalty kick out arnise phan kapatu ponalong alhui aphan chupapon lagi phapang tengalhui aman pen sami ruptalin rong pipi national hockey player chophalhui aman pen darsing hanse lapen darsing tenang samuk LP school headmaster Londok Ronghang klimchari asong anparda SGB lapen rong asaratum pinang kachitongdun Aluhi sami ruptalin rong pipi pentami kosum si kapatuanan ang song kachepali tunang mapu alam pen pinangan non owe kimi risoi jangapan football tet kali hockey ta isi men kapatu akrong laputa than bachini ponlo lepen kewang jilangani anki sport anatutami kachi hungnang ji ke kenang sot pino puda mailong than bachini pon bangso kapatu quarter final angdeng pangching puapor molom si Karlitang Londok Ronghang lapen Kt.Hondarsing Phangcho lang nitum banghini pirthi dotik akhai arani yahut alam tami jithan Simon Ponsi, Kachikimo Ponsi, Milur Tame, Thorponlo. Kado Kavi, Bangrum Pen, penalty kick, tournament along Kachepate dun team in Koira Trok Andu. Bangso Kapatu along, Kichengsi Anong Emati, winner Amri Reunion FC Atumsi, Chipahepono. Adon Tuki Hypon Anong Emati, runner up lagi, Silchang FC Atumsi, Chipalong Polo. Langso penalty tournament along Kichengsi Anong Kipikipajir dun mati, sponsor dun lagi, Dr. Cliff Tarzan, Phangcho Pensi, Pipajirpon. Adon tu anong emati runner up anong kacherap kachito dun laki Mr. Lun se Ronghang lapen family atom si pipa jir cherap chito dun lo Chingthong pen dorse sports hin atwar nang ki japon cheng lake dak Amri Sports Association atum hinlo ladak penil tum phan nili phan na son atwar nang peklang pon pen nili ning ke hang pika joini nili ladak Amri along Khela avedet lo pursita nili ha kachari damalong nogaun si do nogaun along sita nili football practice dam bu wai fit sita ha da arlo swati ma vedera joini nili pinso tumlong si practice dun pinso tumlong practice dun pen chiklo jon bag lapu practice dun pen si ako nili hockey hin chibar dun thuchok ason nang naglo lada hockey long nang hang kiparang khela dun tha lapu ma khela dun pen nili Kuson ne nili kopaya sonlo nili phan sai hostel mane Sports Authority of India hostel along selection kilong dun pena joni nili ningkan ti lonon halada sai hostel long lokido halada kido pen nili kachini da mating pulote kimisen a player ba kimisen ka kila dunji ba ang song के लिए दुंजी फान पुरते इली किनांग सot के main के practice हन लो physical fitness दोवेक नंजी practice दोवेक नंजी लपन punctuality दो नंजी इले तुम जोंग से पुदाम लो नांग नि तुम लद्दाख Chingthong pen Dorsing Tenang Karbiteli News